Kitabu cha Tawalea Hiri, mlango wa kwanza. Elija anatabiri kifo cha mtawala Ahazia. Baada ya kifo cha Ahabu, Moabu yazitosa kula kwa utawala wa Israeli. Vikara Ahazia mtawala wa Israeli, wagwa kula kaiza baraza la chumba cha gorofa niko Samaria na Kilomira. Bae kuma ujumbe akiamba, endane mkamuze Baali-zebubu, mlungu wa Ekironi, kala uno ukongoniru wonao ndahola. Ela malaika wa Bwana akimwamba Elija, wakula atishibi. Mbuka wende ukatungana na ajumbe ya mtawala wa Samaria wa uzoambe. Kwani kuna mlungu kwa Israeli hata mnaenda mkamuze ushauri Baali-zebubu, mlungu wa Ekironi. Vikarabai, Bwana anaamba vivi. Kundambo la bule mokitandani, ujeri wenye undafa. Baye Elija achenda. Wajumbe maro uya kwa mtawali wao za kiamba. Mbona mzao ya kare? Makimzigize makimwamba. Fatungana wanamlume akifamba. Uyani kwa ya mtawali aliye muhuma mkamwambe. Bwana anaamba vivi. Kwani kuna mlungu kwa Israeli hata unahuma atumende. Makamu za ushauri Baali-zebubu, mlungu wa Ekironi. Kwa utu huo, kundambo la bule mokitandani, ujeri wenye undafa. Ye mtawala kuza kiamba, ya mtumria mtungana, hata akingwamba ajo, were ni mtu ariyeze. Makimzigiza makingwamba, were azavala valora nyoga, na ukando wa kingo chununi. Ye mtawala kiamba, ni Elija wakula atishibi. Kona kuma kaputeni na shikari 50 kwa Elija. Ye kaputeni akimbuka chenda kwa Elija. Rekala akele simrimani na kingwamba. Mtu wa mulungu, mtawala namba, taramuka. Elija kimzigiza ye kaputeni wa shikari 50 akingwamba. Kala mimi ni mtu wa mlungu, mohuna utime kula mlunguni, na ukuoche uwe na washikari ya 50. Na mohuki itime kula mlunguni, ukimocha tetete, ye na washikari ya 50. Mtawala kimuhuma kaheri kaputeni mwingine na shikari ya 50. Ya kaputeni akingwamba Elija, mtu wa mlungu, mtawala namba, taramuka haraka. Ila Elija akizigiza akiamba, kala mini mtu wa mlungu, mohona utime kula mlunguni, na ukuoche uwe na washikari ya 50. Bai moho mlungu ukitima kula mlunguni, na ukiza mocha tetete, yena shikari ya 50. Ya mtawala akiuma kapteni wa hahu na shikari 50. Yu kapteni wa hahu akimbuka chenda piga mavindi mbele za Elija akimwamba, mtu wa mlungu, na kuvoyoga tije maisha gangu na gahu mikio 50. Lola moho watima kula mlunguni, ukizochare huma kapteni aire ya kwanza na shikari aosi. Ila na kuvoyonio nere mbazi roho yangu. Kona malaika wa Bwana akimwamba Elija, taramuka hunga naye usimwagoe bule. Ba Elija akiuka na kitaramuka hunga naye hata kwa ye mtawali akimwamba ye mtawani, Bwana anaamba vivi. Kwani kuna mlungu wa kumuza ushauri kwa Israeli hata unahuma wajumbe makamuza ushauri Baali-zebubu, mlungu wa Ekironi. Kwa kukala utahenda visho kundambo la bule mokitandani, ujeri wenye undafa. Bae mtawala Ahazia akifa, kulengana neno la Bwana roho rinena Elija. Na kwa kukala Ahazia were kanangwa na kilume, ndugu yari ye ifa Joramu akihala hatu here mtawali. Kaiza mwaka wa hiro wa Joramu, mwana wa Jehoshafati mtawali wa Juda. Mautu mangine gosi ariko gahenda mtawali Ahazia, gaoro kaiza chocha mautu ganyakati ga tawala Israeli.